Pozdrav svima, dobrodošli u novi video u kojem ćemo pričati o Sony A7 Mark III. Kada malo dobro biro. Sada ćemo se vratiti nazad, hajmo da pogledamo razliku između Nikon fotoaparata koji koristim sada da bih se snimao i Sony Alpha 7 Mark III. Dakle, ovdje imam fotoaparat, dva objektiva koji mi je dao, opet, ponavljam, Dino Joldić. Ovaj objektiv je 35 mm sa blendom od 1.4. I ako ste gledali jedan od mojih prijašnjih videa, onda znate da pomoću te blende dobijamo to da će slike biti bolje po noći, ulazi više svjetlosti do senzora ili kroz objektiv i to još znači da ćemo dobiti jednu prelijepu zamućenost pozadne iza subjekta. I ovaj naravno objektiv fiksni, dakle nema zoom. Ovaj drugi objektiv je od 28-70 mm i to je kit objektiv za Sony, ovdje možete vidjeti, 28 do 70, vidite ima malo zooma i ovaj objektiv unutar sebe posjeduje steady shot, što znači da on optički stabilizuje video koji mi snimamo, tako da jednostavno smanjuje količinu treskanja ukoliko snimamo rukom, pogotovo tada. A ako snimamo pomoću nekog gimbala, tada će naravno da izgleda čak više smooth video. Ovdje je blend otvara od 3.5 do 5.6 i blend na ovom objektivu 35 mm ide od 1.4 do 16. Tako da, ako niste znali sada to znate. Ovaj objektiv posjeduje mogućnost snimanja 4K videa i unutar sebe posjeduje stabilizaciju. Ovdje sa strane imamo HDMI priključak i priključak za mikrofon i ovdje ispod imamo USB Type-C priključak i obični USB punjač. Na drugoj strani se nalazi mjesto gdje se ubacuju SD kartice. Imaju dva slota. Ovdje gore na vrhu ima module koje postoji i većina drugih fotoaparata. I naravno ovaj fotoaparat je profesionalni fotoaparat. Dakle, on je napravljen i izbačen za profesionalce. Izašao je u 2018. godini u februaru, a fotoaparat koji ja koristim, da bi se sada snimao, Nikon D3500, on je izašao u augustu 2018. godine. Tako da je tu neka razlika od 6 mjeseci, ali razlika u tome što je ovaj napravljen za profesionalce, a moj je entry level DSLR, dakle on je za početnike. Naravno mogu kupiti profesionalci, ali tu je da bi ljudi po niskoj cijeni se mogli uvesti u svijet DSLR fotoaparata. Sada ću da kažem neke specifikacije između ova dva fotoaparata i prikazat ću naravno istovremeno i sliku na ekranu. Dakle, Nikon D9500 T-Specs izašao je 2018. 29.8. A Sony A7 Mark III je izašao 2018. 27.2. Oba fotoaparata imaju rezoluciju senzora od 24 megapiksela, ali razlika u tome što je na Nikonu cropped senzor, što znači da je cropovan za 1.6 za 1.5, znači senzor je jednostavno manji od ovoga full frame senzora koji se nalazi na Sony. Onda Sony također postoje u tome senzoru i BSI, što znači da ima poboljšanu aktivnost, samo tako nazvati, da ima poboljšane mogućnosti što se tiče snimanja i fotografisanja po noći. ISO kod Nikon fotoaparata ide od 125.600. Mislim da se ne koristi toliko često najveći broj ISO koji možete dobiti s fotoaparata, ali Sony
posjeduje ISO koji se kreće od 100 do 51.200 ili možemo proširiti od 50 do 204.800. Dakle, to je veoma velik rang koji možemo izabrati. Naravno, Sony koristi svoj E-mount, a Nikon koristi F-mount, ležište za objektive. Nikon posjeduje ekran od 3 inča, a Sony koristi ekran također od 3 inča koji se može izvaditi. Možemo ga nagledati gore, možemo ga vratiti nazad, gledati ovako, ako imamo tu potrebu. Dakle, ovo može pomoći da snimate videa koje ne biste mogli snimiti sa mojim Nikon fotoaparatom. Viewfinder na mom Nikon fotoaparatu je optički, dok je ovdje digitalni, jer mirrorless fotoaparati nemaju zrcala, to se nemaju gledala unutar svog tijela, od kojega bi se odbijala slika da bismo mi vidjeli šta to prolazi kroz naš objektiv, šta to naš objektiv vidi, šta to naš senzor vidi. Tako da direkt ide na senzor i direkt se očitava na viewfinderu ili na ekranu. Onda, Nikon D3500 ima mogućnost da slika 5 frameova u sekundu. Naravno, to će ići gore dole, zavisi koliko vam je brza memorijska kartica. A Sony ima mogućnost da slika 10 slika po sekundi, 10 frameova po sekundi. Tako da, tu je duplo veća brzina okidača. I dakle, možemo gledati neki događaj u jedan trenutak. Dakle, imamo veću šansu da pronađemo taj moment koji baš nama treba za sliku koju smo tražili za tu fotografiju. Rezolucija snimanja videa kod Nikon fotoaparata je od 5, je Full HD 1920 sa 1080, a Sony ide do 4K, to je 3240 sa 2160. Težina je 650 grama bez objektiva i kod Sony, a kod Nikona je 365 grama. Dakle, tu je, odmah vidite kolika je tu razlika i mora biti teži prijel Sony kada ima mnogo više mogućnosti i mnogo više stvari stavljeni unutar njega. Vagao sam objektiv zajedno sa tijelom fotoaparata i težina je bila 1300 grama, dakle kilogram i 300, 1,3 kg, kako želite. A moj fotoaparat, Nikon, on teži zajedno sa objektivom od 18-55 mm nekih 600-700 grama. Tako da opet je tu neka, kako reći, duplo veća razlika u težini. Također veoma bitno je to da je Sony weather seal, što znači da kapljice kiše ili pakovice snijega neće ući u fotoaparat i pokvariti ga. Tako da je to odlično. Thumbs up za Sony. Može nam pljesak. Slažem se. Treba dati jedan aplauz za Sony. Idemo dalje. Sada ova stranica koju sam našao, Camera Decision, govori zašto biste trebali izabrati Nikon odnosno Sony. Ajmo počitati šta govori. Built-in flash, to ima Nikon, Sony nema. Battery life, to jest dužina trajanja baterije. Dakle, može da traje 1550 fotografija. Mislim da je to odlično da možete proći možda čak i čitav dan slikati sa Nikonom bez da se ta baterija potroši. A sa Sonyjem možete slikati 610 fotografija. I sada razlozi zašto da se kupi, naravno, Sony Alpha umjesto Nikon fotoaparata. I onda imamo 19 razloga. Prvi koji ću ja da kažem, mislim da mogu da kažem sam i bez gledanja na ovaj sajt. Dakle, ono što sam ja primijetio je brzina fokusira na ovom fotoaparatu. Je luda. To bi bilo po broj 1. Po broj 2, koliko se premium osjeća kada vi držite ovaj fotoaparat. Dakle, postoji ta težina i govori o build quality, jednostavno. Nisam držao milion fotoaparata u ruci, ali mogu da kažem kada je nešto kvalitetno. Dakle, inače, ajmo reći, težina fotoaparata u većini slučajeva može da znači da su premium fotoaparati, da su premium građeni. Ovaj fotoaparat, dakle, wow, mind blowing, samo što da kažem. I
Osim toga, naravno, postoje ti frame-ovi po sekundi, kao što smo zaključili malo prije. Dakle, ova fotoapara može da slika 10 frame-ova po sekundi. To je super! I meni to ponekad treba. Jer, na primjer, ja sam sa Nikonom navikao da, kad želim da fokusiram, ja moram slikati nekoliko slika da bi dobio taj fokus koji sam tražio, na ono mjesto koje sam tražio. Sa Sonyom to baš i nije problem. Naravno, možete manualni fokus. I ovo je također jedna prednost. Dakle, sa manualnim fokusom slika na ekranu se zoomira. Dakle, zoomira i vi, naravno to se može raditi i na Nikon, ali ovdje je tako brže. Dok vi manualno okrećete mjesto fokusa, pomjerate i tražite mjesto na kojem želite da bude fokusiran, zoomira i traži. Ima žuta boja koja jednostavno se javlja na površini lica na kojem možeš ti da staviš taj fokus. Dakle, mijenja se. Krenulo bi od nosa, sve što više u daljinu se fokusiram, došlo bi onda do obraza, pa mi je došlo do ušiju. Naravno, tada mi lice ne bi već bilo u fokusu. Ali ta mogućnost gdje pomaže dodatno da bismo mi otprilike, ako ne i baš tačno i perfektno našli taj fokus koji mi tražimo, to je super stvar. Naravno, još jedna stvar, nisam uspio da isprobam toliko puta, ali postavit ću video na YouTube i stavit ću ovdje negdje gore iznad link da možete kliknuti na njega, da pogledate šta ovaj fotoaparat snima u 4K rezoluciji. Dakle, snimit ću vam to u 4K i postavit ću na YouTube, nadam se da će vam se svidjeti, tako da želite kliknite ovdje, da to možete pogledati. I sada idemo na sljedeću stvar koju sam ja primijetio. I koliko su slike oštrije, jer prvi razlog full frame senzor, drugi razlog to je ipak Sony napravio. Volim Sony fotoaparat, ali Sony trenutno, hajmo reći da uništava. I naravno ovo nekako nije fair poređenje, da kažem, tu za negdje blizu, jer jednostavno nisu. Jer jednostavno ovaj je napravljen za profesionalce. Ovaj je moj Nikon napravljen za ljude koji žele da upoznaju svijet fotografisanja. Sljedeća prednost bi bila sama ta što se ekran može pomjerati, možemo ga rotirati. Ne možemo ga okrenuti lijevo, desno, naprijed, nazad da vlogujemo sa fotoaparatom, ali možemo ga okrenuti do pola puta prema gore i na neki 75 stepeni prema dolu, ako nam treba to. I touchscreen postoji, dakle možemo staviti mjesto fokusa pomoću touchscreena. Na mom Nikon fotoaparatu ne može, sve moramo manualno raditi, nemamo čak ni joystick, da sa njim pomjeram. Tako da je to još jedna poteškoća korištenja fotoaparata za početnike. Dakle, osim toga, postoji razlika što se tiče ISO, kao što sam rekao malo prije. Činjenica ta da Sony posjeduje stabilizaciju i u tijelu i u nekoliko svojih objektiva. Moj objektiv 18-55 unutar sebe postoji tu optičku stabilizaciju koju zove Vibration Reduction. I ovo djeluje, s obzirom da nema u tijelu dodatnu stabilizaciju, djeluje, radi. Neki snimci ispadnu mnogo više smooth i manje se treskaju nego što ja mislim da će ispasti. Tako da to dobra stvar. Posjeduje mikrofon port, niko nema, možemo uključiti mikrofon i snimati pomoću mikrofona. Ima veću brzinu šatera, dakle ide do 1,8 u sekundu. Moj Nikon ide do 1,4. Ima više mjesta na koja možemo staviti taj tačku za fokus. Postoji Wi-Fi konekciju. Moj Nikon postoji samo Bluetooth konekciju. Za kraj što se tiče poređenja ova dva fotoaparata, pogledat ćemo količinu senzora. Od jednoga differentnog stavit ću sada sliku, pogledate, vidite razliku. Dakle, full frame, 24 megapiksa, vidite veličinu. Dakle, vidite da je senzor kod Nikona zapravo manji od pole senzora kod Sony. Po meni razlika je vidljiva i drago mi što sam dobio priliku da koristim ovaj Sony fotoaparat. Jeste da je težak, ali to mi se zapravo sviđa. Pokazat ću sada u blendu, nadam se da možete vidjeti. Sada je na 3.2. Ovo je na 1.4. Sada ćemo se naraviti. Povećati broj po 16. Sada
da vas ne vidim. Ali vidite kako se unutrima gleda otvara. Ok, mislim da bi to bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom videu i da ste naučili nešto novo i da vam je zapravo bilo interesantno. Znam da pričam samo o fotoaparatima, ali ono što ja volim i što znam da ću uočiti u velikoj budućnosti. Čuli svaki čast na fotoaparatu, njihovom svaka čast vidjevi na ovaj intervju gdje sam na fotoaparatu koji je mene doveo do toga da ja počnem ikako snimati dalje video. Tako da nisam kupio od tebe Nikonu, ne bih sada bio ovdje nešto da bih gledam kako ne je. U svakom slučaju, hvala vam i još jednom nadam se da vam se svidio ovaj video i da će vam se svidjeti poređenja 4K i HD slow motion koji ću da uradim u neki moment ali ću vjerojatno večeras da postavim na YouTube tako da su tamo nešto doći pogledati i porediti možda, ne znam. Hvala vam što ste gledali, vidimo se u sljedećem videu i još nešto što da bude. Stavit ću opet na Instagram, pa vi recite što mi se želi da gledate. Gledam. Hoj, čao, peace. Hello, ne znam da li ko došao do kraja ovoga videa, ali kažem nešto. Pošli sa Instagrama koja ide pod nazivom Planetar Foto, to je page, zove se link u Instagramu. Ovo je da iskoristim ovom priliku da se zadnji put flexam.